Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Bila ban book ning ba ka app om tang haslong hanrei habaro ki district na benda ka jing te company phone haune number 8416069241 namar ninyo ko ya kapor jongpi si tentang mi ban thia ha ditip piwan saying nang kene umne ditip kay duting ngene do menin Kikan hen ta bro kini pergi siung ni. Kim ndon ga pe yang ni. Dalam kuas masuk ke kuas mak. Dalam kuas smart saying. Mana sih? Untuk tak tahu lagi. Kaseng Hitu New Trap Integration Territorial Organization Southwest Kasil District Mokorwan akala sngi uplay mentakatayo kalayo banlej banya kenduk markmat yuwe doktor ubelatip kerteng kum UW Dekar po Civil Hospital Mokorwan hadin kejing Sapre State jongkawi ke video halor kejing kan tomet batken kenhit ya kawi kelong kemi kebadan rengkat badi kunlung daune doktor haba ini long kemi latmu banlej bensim dawai nakane ke hospital batlo ba imban se ban mi no na kane ko hospital bat ban lej ban wat no de doktor private ki badan hapo yo mokorwan ba shushu kaseng hitu kala I think yakum kini ki chai doktor ki bom purom ya ki nongpang bat kaseng kala be no bat ban pha song no shi sundan ya ki jan kinep kila ong ru bakin om deshu bandang yo I ha kane hospital yo ne doktor bat kaseng ha ya kren bat kilat patai khobor kila ong bakin sanang buddhi na din shita yo ya kane kam bat ban ya kendu ru bat ubadai pej bah kli jong kane hospital banya perkat halor kane kam ya kabau ne doktor di Blue Dekar ulale persya ya kane kolong kemi kepada ina pot tadai Southwest Kasil District. Kita pun ambil tengah pi. Bang praksi le kum Dekar. Pemdom kami mati bilang. Bapli tu ikon, dai dola kajongkan, kapoi se, kapoi itu dola harpet. Jadi siapa yang berada bahkan dom film, ambil bahkan dom film. Tapi gua bang kemaru kapak deh kamu. Nak tak tahu, kapak gua gugur dari Sumatera. Mendapat yang bang kena telinga itu gue dari mana? Ambil dah kamu pun wah, bonsing tu wah ni kikenduk bapi, lagi setuju. Keju ujor di longkumi badai nak kasih nampak today, ba iwan ni kaban iwan wat dawai yang ni. Nak kata kajing stom jur jong kun jong baudon apa dah kajing pang penhiar bat lambik dan nak senam dan dah apa kalawan poi yang ni apa emergency udon nuwe doktor napo ubah tray yang ni ubah keren tomet ya I tumta hadu kan ka klip mat ke bamta nadu price teng iwan poi yang ni hadu umta karar siten ba haban mi no na kaneka dispensary na kaneka CSC baka haban lej wat dawai yang teh hapo private hospital private doktor hantai doktor morbanyang hadu mta empat jam layo dawai khunlung jo I dang tiak baca po kali tinggi dap ka jing snow kia hadu kata-kata nak kalian jongi kum kaseng hito dan kalian jongi ngelawan kenduk hantai al snowbook kalong nomor ba MS ibadai in charge ya kaneka CC berkawai midon mta ngim la banyak keren ai tang rengkat lembat ki staff dan kalian jongi kum kaseng ngimdon nak away pat kalenti ngimdon nak away pat ka kentin namar yaunu doktor la kumba katukan ni teliki kes ngila depe kendo nak kata kadau nak kalian jungi dak away ka sur ngilarai ba la dai ban mi no nakane namar ngim kwa ay kabakum kini kibreu kiban watrai hapo kadong kathan ka jungi kibalong ru klau kibadon ka mensim ru klau kibomdon kata ka mensim banes ngusun ay ban snolem nak kamenta ki dokisuk nak kamenta kirit kiria ay don ba ka mensim basus ngohek berjalan. Nak kalian jogi kumkasen. Ni ai portang sita yo ini doktor. Bai dai ban mi no sisendon. Nakan neka CSC kabadon hopo ka Southwest Kasil District ka jongi. Namar ba ngim don dak we pat kalen ka lat lan ngim don dak we nam ngile kendo ya cibun teligi kes rengkat lembat unu doktor. La bun sin kibru ki haban lek payeng. Hadin ba kile kendo ya unu doktor. Te ni kerpat da ba burom ba pidai
ya barok ki nok tre hapo jo kan kasih si kumbangi juyai ban kumbangi jai om ba dalong kumno ngidai ban kam antat ka tin katolik habangi kren kam tam ai kinong pang nama kinong pang akan kadong kathan ko jungi kilong gi ba kinong kendong ki bom tip watang ban kren de ki wai patin tin ru kim tip na kata kadau ni kerpat ye kinong tre barok ba dalong kabala snobha wat kren juat nomlen ka kren tokmet ka kren haras ye ki bru ki jongi ya ki duk ki suk ki bet ki them ki jongi namar ba nakaliang jongi kum kaseng ladang ilap nginom sya dalai ro ane kalong kamasek ke bang yo hadin bang lai kren tepo kalong ba nakaliang kinom tre yang ne ki om balasai kasni UMS unwan bad unya kendu yang ni bar ka jingdawa ka jongi kalong bet directly badai ban be no yundu bro ban beno nu doktor ndai ban siong ban sa hakan ga tong kan ki amar ki bun ki doktor ki wei pat ki doktor ki ban wan trai ka jakan tu te ningai skem ba khasi ka balasai nakaliang ka jongi ngini kendu markhamat UMS ban pen pau kalor kini ki barok jinge